Bishop Dan Zoreka ayebembira okushaba ko mutano mu chome cha Kanungu District Headquarters Prison na bwanyuma yatahwe mbohe 34 hamwe n'abasurukare b'echome babiri mukono. Ai mukama linda umwiro wawo. Ai mukama linda umwiro wawo. N'embabazi zawe ziri ku rugo rw'iguru. Akumabyo wawe ibiro byona kandi akumabyo yongeye kuho gutosha umwiro wawe kwera. Abasibe bayishongore byeshongoro by'amasiko ubwe bari kutanje romureberezi wa Cincizi. Omubutumwa bwa Bishop yashaba abasibe okwetise bakagarukana na Ruhanga hamwe n'abatahi babo ngucu bahwero kutunga kusasurwa kwa mukama. Namwe no muri no shanginga bamwe baryahi n'iki washishi muka wacetisa no garuko mu buteka tikwe otarita tikwe otariba otarishirashi tarishamba arimo nabari kwamba Bishop Dan Zoreka aburiza abasibe ebiragiro bya Ruhanga okubigarukamo kandi yabashaba okubitoma nkora ngo ikintu kiza kubahwera okuraba mu nseje n'obusinje kange kibi ukakwata ibiragiro rero umusoro noraba buryo umuntu wo businje omukushija naguzaba kubera umukaza kubehera aronda buri kantu kona akakushuka hakora ki akubehera kwa kutunga umutima musya usasi uranze mutayi wawe umangu nawe nashobya umukora ki umusasira namwe nanze mutayi wawe icyo tumwansasira nani cyabona unsasire kwera erizoba rikatushwe tukundane. Anguyo Mogani mukuru w'icomeci agizire ngo burije mbohene zitendekwa omiringo eyo kwindukamwe abantu barunji kandi nibiciriza kutunga buringaniza omumbuga z'amateka. Today we have 265 prisoners and we are 40 officers guarding them. We are taking very good care of them. This day is a special day for us because it is the first of its kind in Kanungu prison. Amakuru agagasha kwa Hweza Wilfred.